Yo, miapa nukola nyawezova Avanyigba TV pe nukomoji agba miegale nyato togbi azuma amanechi agba pe agbasagama pe amanechi agba mianon nicho mieva mimatem ase enya ya goma chuchuchu kagba mia dafu biara ni wade enya manami apa nko wade manami afi mia gada wana oji nkonye nya fudra belu kana ko kama gada di jeraka miato mia adogbe ahoho ka lo ko mia aga gada nya ogbo ba mia je shiu ba alo mi je shiu ba onkonya togbi azuma amanachi agba yeko oyo nanu mi da koko amanachi agba ntode mpoka ko mo vi onya yo akpe be nyenton konye ike jinyela oso na ma ni atogbe nkonye azuma tonye nam ko be omoki havie amene mama wo yo ke dom da nyigba yaji be ma ba ade amegbeto ba gbe alo ameve yo ke wa nte wa se gome ne ma da ode moji a fubaye amenechi agbe a odogola ma ye ne amele do ne va eyi tomia ba lo me kwa ne mi kasincha me achinagbe ye o vava me be magere togo jure me po ona fuma be chevie magere huno gane bol fuma ye huno gana menya be nyea o maga yombe togbe omoki alo togbe azuma nko ikenyo na manye amenechi agbe ne yo kata yo abotare ne yo akpola mese ke nkoma fima ocho odo chuma ko nko abazu ne ihio kata ole nko so na nza kaka no vale mo na gba na mechi abade fu agbe keke toko ga so ko na be no matter how to be na le keke ole ha na gbonya se no agomo ko mo la bu no akpe yo miato na opo alo no yo amanachi agba nkodo gaba banan ba amanachi agba mia non akpadu akpota afia ko ba mia pota dojin le agbasa amenya ba nanya ba kuhia de la amadaji o va kwa yo aja gbagba akpedan ne ha na kwagba achi akpadu akpota mi gagbo na nyara ba na kpafuto zukata enyama ba le nkon lo yo mi gbana ba me ne ti agbe ne nye ba wa me ike la gbasa me alo wa me ike wo de kakple gbogbo ntepe yo la gbasa ya kwa ne dogo no fi wa adogbe ne be amene ti agbe wa don chi no be ne mi anon chi anon la meseme akpodu akpata enu ne kpafuto e la ba me yo titre ne nchola o so be doja wa ba bia nu yo ka fi wo ya adu ta mi amene ti agbe fi wa mi ma ba bia nu mi ba futo afi wa adu ta wa ba ko mi o te mi dipo mi fage wa ba ko mi o te mi le hume wa ko mi o te mi le moje nu apo ada si ado le mo no ne vi ke poto mi ana ho si o pro cho vi o je wa do ayara mi ataba mi we eva wodo ne ma akpa yo mi aponya salo na mi se amanachi agba nkoma amanachi agba ka mi anya ba susu ikatai nkoma doa enyayi mi ato agba mi aji ba mi asron kuda aja ika ko mi ko ko adachi mi po un fiafia do ha le social media pun kuda aja ngwa dokuma gada ma na mi agba mi va mongo ko sunya shita mi asanya na kuda aja nchi ejia amle manane wonye
nenye be ne danu fifia ye me de chema wa mi gbona be o da vo vono danu o de jeme wo wia o gbona be epo jeve take le nye be gbogbo me yi me le nu kuku me ha me va kpo be amesia me klo la no bo kafla obe apostol no nyemia obe kuje na kore fuma obe o mele nu bre na obe kuje kore sime na wo fuma over or no kaka over or je do le blue do le red do le pink obe spiritual sort me va yide gbogbo mele nu anchi kaka me va kpo be eje ane be azea eje be na azea ne dodo anu eje gbosusu ike mene ku topu ngbere wo storm ya ezebe gbosusu mama mene ku kore wo ndudu me ne wia matendio ne force be adua ne menwo miwa agbenu le jinchi na yeta nu mo to ngbe ne mi ne zanga mi le ji azangela egebe mi zende keklementinu ne me zende keklementinu la agbugbo gblenu le nchio amo kuje o da tupa me o di roba pe me amo kuje be sagbo wu roba agbojio vogba obe zodu amenu o ye kuje abakore me ameyi va wo zodu amenu ya chele jedu e wa me ikele ku kore me o ha le jedu nu ka hosbe nu ma tewo ma nyonu e ja gbele nu le ncho nya me vo bete ti vo me ja nya be nu ya wa ele nu awo mo yeta nyu to nye be awu eje storm ya eje be na kpo eje keklemede abe wi andre edo lela nye be nu wa ala fa de ka ple de ka nu mo be ti agome se o lo me ke be nemi vale ko doma ma va no me de ka amedo le vija no gbenya be o so kute fe gbokwa o va tugu enugbe amaga ko kuje kore sia mesa ko vale eklo ala ke nu klo na eklo dia magale doko ya be e fe be didi doko for va ngba ne le 100% la e over 70%. Elle avait moi de disconnect na enu gbegbele vo mi me gbe ton toche enu gbegbele minye mi me gbe ton toche gbogbo vo minye vedu ka e aso fifia ko ya nto so tuwa da me po me ne no me de gbe to me no ta mi o we de gbe to me na ta ne me gbogbo vo esenya me la de ta ne be azanu yola e je be na zere dodo de nu be me ga ba klo capacity kele ejesia ekpento ne loje kore gapo ya nchile javifia ko ekonu de po fifia ko loje kore njifia ne no gama ka ne de eperea ne de da ko gapo anyinyo ne ma wa mekele jiasa over che ele nyinyo ma yeta na pobo deje deside ko be wu ya wu desia nane kemele wo ga wona watrova normal position ne kushi college chema ganya go ezenu ke gwa mele evade matadugo yeda mi ato boza no fole mdia ne le nu gbegle boso vion chokwa go me deje nu ore nu kama wele yeda no fondi na hatimia o so na je kure karasi pataji no no wa du ya gba fi anu be ni o mo wele ne mo la yo na dollar wo yo togbo le che ta ne fondi a ejebe na deje nu ne me deje nu la enya sia nya ike ja do le nu wa agble nu ye to be ndo le be na fofofo me magadu jo abi na to chem afi na wale fi ke deje nu kwa edidi na miabe nu ya do le mianu anye nu gbegle pe nu ya do le mianu anye nu nyo be da limit na ore position de ka ta ejia ne yide logi toro ugbo fifia logi toro ugbo ne afi wa je wo pe gododora gomia
wuna je le kwa me wo zana je le kwa me ko na nu vovovo yike wo ko limit na me se me nu se ji ba America ma no ngone America le ngogbe o ka ke o me se na mo ne bio gbe o ma de me na o ne le ka me cho me ja de me na o se me la de wo zana je wo nyang ka ngi ka wo mu la wo to nya ta o ko didi na me sia me fe nu se be me ganya nu abe tu mo ne nu ya me la ba ke ngbegbe be no so che me ganya o kaka levo yi ka va do wa de me no ha echi ta no de me no ha nya be o gble to me ba ikoko yenye eje fe amlema o ku je na na nyonu wa ko le nu obe hu no ro gbo alo gbogbo me to gbo wa o ne be ne ba no nduru me de na esura ne so gbe ya du kwa eje nkumere hu vonuma ke wo nyonu ale a ba ne ba le wo ideji a musuma emenu se anu divadi na koto lebe gapomo nu ebe ngogbe ile ebe domo ne ba zo azu ewe la nogbo ne ba zu ya kame ewe la nogbo ewe ile church fifia alo tepere be ime esoro re gbe ko o be na afleje ya ne na ba no esimedebe nu adodo ne zevide pobo odoso ne ja kwekwe bua ele over aglemu lencho aba wo be vi o ka ba de to man te ba de so o je wa do problem ma kokoko ta o je kokoko nu ma me de ko aza afia so bia fa no la be wo eplo e di ake zale kwa e di aton onye le no kwesi ta ezu ton gbogbo lasimi le bo me abi ta e dia nga onye mama yo mi avanu pola mi gala Vanigba TV fa nu pomoji kokoko gba mi le togbi azuma ma na chi agbo afama fa agbasa wa ma na chi agbo mi ano mi akwa ta e ga nya oba je ko ovura ka ko je fi akwa hafa akwa anya gadoli nya no bia bia fia ne mi ano nya obia mo fia manya ba agbogana mi amadaga mi gaka oba gbadaka mo wan dia vo ta mi ga ko ya ha akọ kuchula fia vo afi nya dashin wo nya jibana afia amachi oma of alo tomi nya be zan po body la kamia wafi ngona nyona mi ha akpa mi ato yo egbe anu ijoro mbe ma afia yebe mi amegbeto wa mi labe eto menye be mi labe eto sisi mi ye ta uglo na be nef ejileve wa o me glo na be ejileve o na me tomela ta apa yo le tome eda ajapa yo bete le tome ami amegbe tomo le amako ela bo glo na be ezo penu se eya penu se eto penu se anyigba penu se chi penu se yenye mi amegbeto mi ameta yenye zo penu se mi abakota yenye eya penu se mi amepodo yenye chi penu se yemi abafo yenye anyigba penu se ye ta on yebe mi amegbeto la vodu yo bete mi gbenya suna boko mi amole tano gbenya wa fana ko be vodu kele feme no la yenye japa yenye sakwata ta je mi no dagbo wona eto ta nenye be ni meja fia o le gogo be mi afeta yenye eta eto yo na be eta nenye be eto nepo eta yo ke o fo nu kore me onye wole abeto agba ne yi amate podo ki ole mo ka ke ne ito yo onye tozo zure wa
ne bobo ala akpodo kiole me wa me ke wo tagboko ye ne susu na nunya na nyabe wo ta me ko akpodo kiole edo kiome Amerika po me vine nyi ta me ne jagba ne ba ji pala akpa yo na be pala mumua nenye ba te do ma adre na ji na me to ya te do na ji wo na amare be wanga shigbe amama ajiwo ma adre da akpa me go susu me keji na pa o me to ya ajiwo me to akwa deme aso kage abla den chipete kaka no ma adre beta ma adre no me to ya ma o me to nenye be ne bla nu ya ovo pete ya leke elewoge ejaji silver yiye alo ese anyi koze yiye akoedeme nenye be ne koedeme aji enegbo mechi ya kode madejeo madatajeo ne bivoa ade kokode agbade ike omedunu le mepo atenye vegba alo atenye plate gba yiye ye adonu hera nyigba ananyi reji wonu ya kle wo ji re me ya kola banke atenga jo ne na tu kale unchi ne na jagba na adun la yo pete ne vo adu taole nchi ne du izozo a ma te po kabo ne fa ekpo na me ne du va pete kwa fuyo potokle fi ke ne du se kwa ava kudo ne te pede aso trore eduame akekereji ne fi ke leye etotere nchi wa ate kokuma ayire totokla ma akwi aso dire me ne na kwasido tonu na no kike me pona bere nu kai jojo me awono de uma ina de nye kukhele nchone mlanya tekwe ne ekwe ya ne gbe nya we kwa ekpo agbe vo ne gbogbo mo fofo le asiwa agbo ne be nu ya ipola lo meke leke ya oha afia mo awo kwa ke eti agbe abe amanechi agbe lele eyo akpa miato amanechi agbe akpa be ga afia de tumami mi amado ha mi adi kpo be leke wa anoha akpa be mia amiashiwa ma dotokumio tere mian nyewe na ye onyo mi dakpa we la doji ha ma soja na yira yo mi apa no kola mi la Banigba TV pe anu po moji fudran be lu gana pon edoku do na wona agba mi la to gbe asuma ma na chi agba pe apa ama apa agba sagama le kliko lo ta ko homo apa ye yama apa ye yama kwa ka da to gbe asuma ma na chi agba oba vivi ma fona le agba kunde afi o kone kuna gbota na nyebe magase mianko a woda kakpami le gapoponye toji pamia gade ngaglaw akofion don koji ba abadu konyo pawona jia ye nala ye amia pomle Banigba TV pa ya baloji na magase nyanko a alo na magase miaba nko a ka ayi saba bye bye.